Kapulawi wasakoros aramas anamana pilipil akatek mongkot. Amio ay puko usa masa ng kot. Pagkitra trompatakang kot. Tsaka sanedi magchap sapanger pegaran kot. Archapan maliala me korusya mepit insenatra. Taro ya kuprang kot. Ang kuprang kot talan ya pupusa masa ng kot. Pwede masa no kung kasalata kaya laramas. Masa no ka moro laramas. Masa no ka ipuiti kuprang kot red tile. I ko sampalen masan kan kapulipul pak chuchikin metawala uwang kalangan ng kot po kitrin aramas misa sa melen metrin aramas uwang tatakwat kay tekchel mera uwang yang kuprang kot karita chay puko panso cho udi tawa waila chay pangkin kukuwi mawa tamimen ko saya trin aramas may piso cho sa Israel raken call to the private message to pwede rong masa ng god ari kara pa o iralakan memen rong makare tak chel wiya kita men chel wiya menu yang chel cha scripture ko makasako saya elo Jesus kachlanan hel pwede trinar masa cha kamelele el rabil so cha kamelele me Jesus kachlanan hel ari pilso cha Tailong is Makamelele, Sukamelele, Tama, Tailong, Tama Masano Kosaya. Okay, so Nan son, Riesak Lima wasai Kosaya, you want to go to last week. Kosaya, Pilmia song Toto, me Jesus, Pilcotin Buyata, Ab Sepan in Tungieti, to when me coros, Ila Malama me Samba, what sort of cock, Tokata, Punkan. Mebanin tungti. Okay? Miatra megot mesotra tungti nang buksarawi. Okay, ramaskin masana corrupted, tagot corrupted. Likam de sutra melel de sutra unsak. Being buksarawa de the young Tyler me miatra megot. Me Jesus we are mesotra young and tungti. Okay? Pokita wana turin megot and wiata. Makorosin tungti. Kasi ya mesoja puke waktu kata main lapalan puk yo magchabel pan so ka kwatak ari kauno wan naman kalangan o dacha kat kiyang gajay ngayon saraw po ngayon saraw bang kang kawewe yang gajay sangan pisa jengkan may pilso chiyang jengdi okay ap masa ng gorgeous cho corrupted es tayo corrupted es cho megot melikam pueki Jesus masani ngoy meal ngay memelel aramasan ng Jesus imechay patapatangi claimer me imemelel imeal pinata kawewe sapong te alediano kay kawewe panalota chay lusang kamor pagchay mendo kata kosay naramas me masanas chunsak aramas menjunyata of course aramas menjunyata kauno tatongi aramas Tuwa ka na tatong kung kamuyong ay pagchayip sa pal. Okay? Japan, kilang aramas menjung yata puksarawi ka, wara kang Christ, may ka skuli yata, o may sangak tibawe. Story ka sa nga dyan na naparam ko to, ng Old Testament, iraila ka makonek, miyayararal connection ng God. Okay? Kahit aramas korusiyan jinjung yata puksarawi, aramas ng God ka. Aramasing kot me kaunos pokong ngene porail. Me kamarain ko dito sang nanlang. Okay? So, Japan sa jabil to kata aramas kosoy chari suchagan men wat puksarawi. Japan na sayar me komor pa jail. Miminan masana. Amak Japan so jawi ke masana. Ak Japan pin luketo jail momala. Japan mela sojuk. Okay. Mute up on entry. Hallelujah. So imi kawewe ma aramas intango ko aramas menjungnya taeng aramas makot tatongi kay te aramas mal aramas me Jesus pilata. Okay, metawa pilata trainio po ko ngene iray ko sele mokmokit nan manamanen kot at chepan ya uyu kya chel sucha men kamelele. Miya chemen pomis kamelele hell Satan mawiyata at sucha kamelele hell. Pues Satan nandowe hell akangelep kola mo.
Okay, so kayon scripture men may meni young child men jing dear. Makai tek song koros Jesus wiata eminam buko. Ima kom yongo yanane kip sapal. Pengen sarawi and coach long la letter ki young trap is chicken song kan me chase drop watakata. Mia wewe, mia kamaran, mia poson yoban kotong child. Chepan watak ni yarala. Kamelel pau ban yang oto sang ni kawitin ngin sarawi kapasitik pau ban koto nan ngin trail sang ni kawitin ngin sarawi or ko sampal an so korsi kop kopre yang mag trail chun sarawi tap strip sapal of course cheban sujali di kodiyala pa cheban sujali di songkan mesoden injing ti sansal ni pisetuk koreano rami menuk yang trail meko saya me Jesus went to hell. Jesus katilanan hell matu. So scripture ka koras may bang ko saya kom ka kinjungi diopil loson bongi omoy meditate omoy kodial. Matu isak riyaw rajujuk pa isak pampagda. Tu isak riyaw pa isak emasani ponituan sona amimigan ang kapitan roso ran silu pong silipong ituan na inaramas apan mimi ran silu opong silipong pan samba. Okay? Pan samba. Samba magchamimiya apa pan samba. Okay? Yawasa pan samba. Pa. Wasama ko pagpugtan chepel. Oya ngo kan rapan mimi wasaw pan samba. Okay, rapan mimi pan samba. So, mia story me parisikan mia pakpaki Jesus ramangkila manaman. Israel ramangkila manaman. Jesus masanong Israel me manaman insona ata marapangkilang. Iya manaman insona tame mamasani tama puksaraw ko sa yawasan. Okay, pues sona chela sayer kauno yaker uya chang o episgen gila sanan sobo roso kangala o roso kola prakila ninive wasame kangolao iyar kolula pakmakrenkot o tatolula nana kalok. Okay, nana bukon nana kalok kamaurala to ninive por repent kolula. Okay, so imen tintang rail manaman maraming kilang tame men emen irailen kilang manaman ng kolula. Aptama utano ko sa saya peni katila mimi pansamba ransilu. Okay, i manamano pwegi manamano makotong kamora la ya chun samba i manamano magjailen manaman makamor kitayla may Jesus Christ katila pansamba o yasata. Okay, magjaimen kilang manamanen kamau yalai ko pape kamau yalai cancer ape nga mau pagchay mau la nutuk tama kamau kitayla yi mo kiting Christ got abola got tila pansamba o yasata rasong Noah Jonah kay tek Noah Jonah ako dila pong silu o ko lawa sa mes chumin gola apo kamau ralaramas lele ya. So, kasali yung kitayl, may pansamba, so pansamba, miya atan kihel ng puksarawi. Ebisos payo, tuwaw, uyuyar yaw riyaysa payo, o riyaysa kisu. Riyaysa payo, apkot katin kaya sa tasang mela, kaya satar sang mela. Ukatin kasale takilar sang mataken mela. Pwe mela solar kak pewedi. Okay? Eyesata mela solar kak pewedi. Christ. Klang mong Christ. Aramas memelar ko rokolaya. Mong Christ sa pula sa retio yasata. Aramas memelar mong Christ korokola ya. Kol biata kol ngilama wapkin. Kol sapong. We ematala.
Okay, machay bang watak puksarawi so jawa sa agis yo. Emasani me Jesus machala. So chay campaign la lawo court kia chay so jamelel. So yata kolga na nane solarenda emachala bwegi chay chokaktiar me machala. Chay kaktiar? Esto machala. Eso machala. Esto machala. Hey, eso jamar pasang. A poula emel. Servar samala. Hey, episervar yasata o kokolanan lang. Okay, so jabang kamelele tama puksaraw masani. Okay, so jamar pasang. Karta chay solar ka kolki ematalape. Okay? Chay solar ka kiyang kichay kamelel kan me chay chwata katanang puksarawi. Kasilun ira episos payo duaw. Episos ori yawewen akatti katala pewe. Metwewe ke me katin katitito. Or katititong wasakoyo karakarak nin sampa. Yawasamo. Pitra silu isa kwalula riyesak. Po Christ katin pokin kumaila katin pokila tipamail kan ban mepak. Okay, mepak to pakeo. Once and for all, Me lalapang ko Williandi metipan kan when katin kaluway kumail dong rengkod. Katin pola ni palwar ap katin yeyas ni palingen. O ni palingene ap katila o katin kaparak yang nganen mesansal kan. Okay, so ibang kapreyang ay pita kaneng kapano. Mon Christ akat tupon samba ramas melay ray kolaya. Okay? So according to the scripture chalapcho watak me Christ katila o kapara kong rail. Lang chachon mon Christ Israel melarokos Abraham, Moses, Joseph, Israel katoto kan kauno kan ng puksarawi, Israel chon poson kan Israel wiye ramagalagala tere okay kan bedangi amak may batangi sapal reng Christ apwin mela mong Christ reyang maurla sani ray kam melele promise of the Messiah. Okay, so mawa muri mon Christ murin Christ pweke Christ reyang maurla. Mau chailan matawa miya bak may kan matawa ta. Machay ko sa yayang aramas sa palren Jesus. Ay tuwa songan makotor mon Jesus ko yamu mo na raipan morla. Di ran morla pwede reposon. Ta reposon the promise. Kamor pan sambaw. Apreso jamela tire samalar. Yawi Jesus ko kosto pola kostila kapara kong rail. Yeso sangnya chela pa watak. Masa ni me da palingene. Okay, pambili watak. Katin pola ni paluar. Ap katin yeyas ni palingen. O ni palingene ap katila o katin kaparak yang. Okay, nganeo. Nganeo katila o kaparak ang raile. So kapan matawa ma Jesus utokola nanhel. Arengen pukat. Yengen rail ko. Mesota paikiang court niyan sa court katin awiyawi o kanangamayang rail arain anso menowa wiya warimo rail chorus okay so kay titiyo sak so irail kan mesa baik okay miya rail chance wrong iwan limbakan court ramimir nanhel ebil walang rail wrongen kamor
Okay? Paula ngayang kamelele mo. Mal karongayar ay sharing in last week ko. Iko sa yame ma Jesus kachton siya yang chapel. Nan matupayo wota kasale yang ketel mepe wedir chapel. Kaisisol ran paisak chapel porsang. Okay? Akola nan sapchong ko lang kaisisol isme wala mo ngayon sarawi. Murin apeptaiso. Chapel porsang kasonga son siluo, lust of the flesh, inangan utuk, lust of the eyes, inangan dami lang, o pride of life, o maso. Okay, Jesus, pawe dear chapel wasaw. Ap, epilanane chokola pon lopo, pueke karabawa, kajayla ramas. Memelarakan wuya sansal, ukajay me bane budi ka. Okay, karda masano ka dede tama once and for all, tayo once and for all, a sacrifice a mayroong la pakeutra, a kamaura la mowa, a kamaura la muri. Okay? Ako la batakong rail, kiyong rail chance. Luke, rayesak silu, paisak silu. Murin Jesus, kajay laramaskin mela, chay kolaya. According to the scripture, makom kakpakata wasamiyap choko saya Luke. Okay, Jesus kachin sabang masani imen kanasa poran weta kapan yang niya. Okay, minan paradise. Mon Jesus rawiya sansali mechawata kata. Rawya wi Jesus. So Jesus anano pola pueki rail memelarakan. Jesus pola pueki kichail makapante pachail kan. Kaya and so me abang pola chela sayar storyo riyaman libarok yang pola yang mela yang no pula aman lalawe aman sapang nan kasjo lamgukot chama waron tak chamilale abut supelang kauno bakian chaman ay me wasako saya Jesus masani ranwot kapan yang ya. Okay, so ni palingen ngeneo mela yangi karatamon Christ so chamaya sata mureng Christ niyom melar yaramen kuwi yaramen om panine kan au yawi poran silura pang waina om so ngen sao chumo ngen sao maban piji om panine kan pakabang ko doon tiyata po naman malamas setan sa say kichael ewa say kichael chelap chip sapal. Okay, Satan ye yang kecil stati kira cai ko enak pon kas umawi kecil. Karena memang poson Jesus emela ekokola. Jesus mecapinya sata. Apel episode riawan no kasali yang kecil yang Christ ya ni palu mau nung kot sama palu ora cai kamela ngana cai kot mimi yermo. Okay? Apa iki cai sudah minam puksarawak cai ken lama me cai pa mimi selimas rana kai pon sambawat cai ken lam cai ken men waini sausukan po cai love one pan mall at cai sesar me cai el me mall kada cai ken sumau ta mor kai den. Okay, so Jaman me Jesus masani ranwot so an kisang kaporo makamela ranwot makaposon Kolose riyaw isak limao kasalayang kachal met kauno kawalar tatokan naman chichiyo Kolose onin lopo o Christ kachung kasorela manaman engenakan makakaun o manaman o kachun kasa leirailta mon pokon sansal para masakan nasa mebin I bewedier
o kalituirailla. Okay? Kauno kasaleta. Kasurela manaman karta chaiban sutok yang ansitena credit. Mawasa ko siya makauno kasarela manaman ren ngenakan ngen making kakaun kan at chaiban sutunta mesitan powerful. Isitan sangon manaman te isitan na sangon kelail chal makiyang. Pachal socha tatong manaman ng Christ kela bang Christ memimire chal sitan na sa me lucer kwe kipuksaraw ka sa liyang kachal. Pagpangwata ka isak payo Kolose riyaw isak payo. Akating kasurela ni child taropuen pantakan mekenuwang ke child. Okay, karata ketipa pang ketipan. Wen nupuk saraw ya masani ekasorelar. Ika sampaden ikin kalapunta. Ali yuka taren Jesus. Kumakachama-chaman tipom kan aong kauno kasorelar. Akating kasorela ni child taropuen pantakan child mayang taropuen pan. Wiyet panti pompeyo sapsapo yeto amarka mano kela. Okay? Kauno kasorelar. Taropuen pantakan. Mekenuwang ke child. Yang aki kosonet bakan. Akating kasorela taulul taropowet. Niya akating bastang ninlopo. Namatawa? Wanamen kamuyongo yan wewe kemesolat pata akasaya einenen kasorelar taulul. Aso pagka pertay mansang kakangala makapamren Jesus ako uwek pakisak sama ngay metipan. Ngay metipan. Okay? Ngaso pakam konongat pertakor kalangan ng komoy. Kam kasorelar tipaikan. Kam pampungkiyang itame uyatar nek. Apkay tek wowek. Tame kisang ukere. Isak limawa masani. Nin lopuo Christ kaching kasorela manamanen ngenakan. Nin lopuo Christ kaching kasorela manamanen ngenakan. Ikara pa wo machekin tatong higin chang Christ pokita. Nin lopo Jesus kakreti incha. Kajan kaite katra mor sautuk apakawela manamanen chepel pocha. So chalde kiyangan sitana credit. Pwasa meni lopo lucer. Yeramen papang me emanamante ke lail. Okay? Nin lopo Christ kaching kasorela manamanen ngenakan mekakaun o manaman kaching kasa liralta Israel kasaleta ngenakan o mon pokon sansal waramasa nasa mepeni pewetier o kalituirailar aramasa nasa isa ramas kechailakan measa. Okay? Christ kalituilar chapel. Pweke Christ mimretal chapel pang kalituilar pag chapel pewetier kalituilar chapel ter moitang ang goto kakaon. Amen. Impuser. Okay, machal wiya kapakapap socho wewe kita lobuo wiya yang kechal chapel wiya kapakapen pereti tesalo. Okay, kapakapin wewe. Tuwecha kapakapin sa mapan wiya with the so up. Chay pang kapakapsan ang dama Christ wiyaya. Masani me kasalitar mo na ramas pokon sansal po ramasa kanenosa me peni pewetier o kalituirailar. Okay,
Kamelele me Christ socha menchele na socha me bewedi rap amasan ye young tailor bewedio. You give us the victory. You may be a kapakapki. We kasalayan chapel. Me kamelele me Christ. Bewedi ro kaliduya la rasin wudinkan. Me taking kapakapin komat kapakapin bewedi chapel. Kaitek parte masak, Okay, so Kaudia lewi sa kwalu, may pilimeneo kiyang trail. Ye ngoy me ye yaso. Okay, Jesus me mamasan. Ye ngoy me ye yaso. Imelar ap yet imemorta kugolata. Mia rey manamanong mela. Obil manamanong wasan memelarakan. Mia rey, look at wayo kasi I have the key. So you may member okay member me chuka melele me Jesus ale kiyo. Wegi chaibil watak nilo kayang pumbiya chunok sansal me ale kiyo. Nilo kayang wayo kasi I have the key. Okay? Kasi yet ngoy me ye yaso. Imelar ab yet memorta kogolata. Is eternal God. So tamakakemela. Apan so me pon lopo. Samaw supay lasang pokita. Ewiyaramas pon lopo. A wayrock, a namanok, a con deep, samaw supay lasang. Okay? Ikarapawa me wurkila samay takom likit malia kaniyala. Are matawa po wiya pilipili ren Christ. Tame ka chun wiyaw. I mapang kamaur kila irailakan me pilatai. Kaita correspond morla aprailakan me pilatai. Okay? Wiya pilipileur on the child ang pulikitia child maur o minyangi. Iya wiya pilipileu wen gotsto o bugila kamuyongoy. Isa kwalo me watak ngapano ye ngoy me ye yaso. Imelar apieti memorcha kokola. Mia rey manamanong mela. Okay? Obil manamanong wasa memelarakan. Manaman njung wasa kay dek power up ki en when someone we joyo. Ya wasa memelarakan nanel. Ki. Glory to Jesus. Oban, kilang ni lokayan way. Thank you, Lord. You are holy. Oh. I'm the living one. Okay? Rajugajugay sa kwalo na lokayan way. Kodialeo. I'm the living one. I was dead. And now look, I'm alive forever and ever. I hold the keys of death and Hades. Okay, a kolokol key. Ime cheba wadak ansome yasataw nan maturi sa kwalu. Manaman chorus. Kuyang yoyer nan lang samba. Okay? Wasa katete yung child me eale key. Child min the same power. Okay, manamanota. Memimren Jesus imechapan udial.
me wiye yes rete Japan's chumen matawame Christ kaktatok nan story kan a Christ kaktatok leletel pokita the same Christ same Christ ye yes rechel kareta amasani me tutuecha kareta kakuya tame wiya anso me mi pon sampawat ebil bang wiya rechel so lasen rami meneu yang tai kolose ye wisa kwalu ime tapwin paluora ye momotso o mauren waroken pulisangre ime masani me yasata sanger mela o iatra me komowan me koros imintake me Christ me tapin. Okay, so firstborn from the dead.